Ku nshuro 20 u Rwanda rwise amazina abana b'ingagi baheruka kuvuka mu rugendo rwo kubungabunga ibidukikije no gukurura ba mukerarugendo binjiza amadovizi uko bwije nuko bukeye. Uyu muhango uzwi cyane nko kwita izina umaze kwamamara kandi ubu ni kimwe mu bikorwa bikomeye ngarukamwaka mu Rwanda. Ibirori by'inshuro byahurije hamwe abasaga 10,000 byabereye mu Kinigi mu nkengero za santere nto iri munsi y'ibirunga iwabo w'ingagi zo mu misozi miremire zisigaye hake ku isi. Abanyacyubahiro batandukanye barimo Madamu Jeannette Kagame bitabiriye uyu muhango, aho umushyitsi mukuru yari Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengimana. Ibi birori byitabiriwe kandi n'ibyamamare ku isi mu ngeri zitandukanye birimo abahanzi, ababyinnyi n'abakinnyi ba siporo, abayobozi ba politike, abakinnyi ba filime, abahanzi b'indirimbo, ab'imideri ndetse n'abandi. Umuyobozi mukuru wa RDB Jagey Africa yavuze ko mu myaka 10 ishize miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda zashowe mu mishinga yo kubaka ibikorwa remezo birimo amavuriro, amasoko n'inzu zo guturamo n'ibindi bikomeje guhindura imibereho y'abaturage. Ibi yabivuze agira ati ibi bikorwa bigabanya amakimbirane hagati y'abaturage n'inyamaswa zo muri pariki, ariko bikanazamura imibereho myiza y'abaturage baturiye parike y'igihugu y'ibirunga. Yavuze ko muri uyu mwaka abana b'ingagi 40 ari bahawe amazina afite aho ahuriye n'umuco nyarwanda ndetse n'imibereho y'abanyarwanda. Yagize ati uyu mwaka turizihiza kwita izina abana 40 b'ingagi. Amazina zahawe afite inkomoko mu muco nyarwanda, indangagaciro n'imibereho ya buri munsi y'abanyarwanda. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengimana yashimiye abaturage ku ruhare bagira mu kubungabunga ibidukikije. Avuga ko hari abafatanyabikorwa b'ingenzi mu rusobe rw'ibinyabuzima. Yashimiye abise amazina ku kuba basize igice cy'umutima wabo mu Rwanda ndetse bakaba bahaye n'ingagi amazina afite aho ahuriye n'umuco nyarwanda. Minisitiri Dr Nsengimana yavuze ko mu muco nyarwanda kwita izina umwana atari umuhango gusa ahubwo ari igikorwa cy'urukundo. Yavuze ko leta yemeje kwagura parike, aho yavuze ko bizanagira ingaruka nziza ku iterambere ry'abaturage baturiye iyi pariki. Yasabye abaturage guhora bazirikana uko ingagi ari umutungo w'agaciro kanini mu Rwanda, ndetse anababwira ko uwo mutungo ugomba gusigasirwa. Yagize ati ni muri urwo rwego hari gahunda yo kwagura parike. Turasaba gukomeza kugira uruhare muri iyi pariki kuko bizafasha ingagi zacu gukomeza kubaho neza. Hano hari amazina abana b'ingagi biswe, ndetse kandi nibidukundira turagenda tubereka amafoto yabo ndetse n'abagiye bitaye amazina. Mu ba mbere bise amazina harimo Kabilem, uyu yise izina Ogera. Harimo witwa Princess Igobo Zusenkwing Holstein yayise Burere. Harimo kandi wicatwa HH Tumbu Arikedon Ibi Tanku Muhizi yayise Ntarungu. Harimo kandi witwa Professor Sene Fizeha yayise Mwizerwa. Harimo Dr Sang Hoop Kim yayise Impuguke. Harimo witwa Davis S Marriott yayise Rugwiro. Harimo Dr Yiyen yayise Tekana. Shari Caroline Mayhew yayise Ntavogerwa. Clever Ntoyikima yayise Nyunganizi. Michael Bay yayise Umurage. Michel Yewo yayise Rwogere. Harimo witwa Jatod T yayise Rugwiro. Matthew Harris yayise Mwungeri. Kadi Janine yayise Garuka. Matthew Flamin yayise Rubuga. Laura Kabosomi Kakoma yayise Iwacu. Yemi Arade yayise Kundwa. Lady Apene yayise Tengamara. Atanazi Mukabizimungu yayise Cyubahiro. Dr Edward Holt yayise Rwanda Nziza. Susan Senegal yayise Muvugizi. Gagan Kupta yayise Mpinga Nzima. Camille Rebero yayise Rugano. Luis Garcia yayise Iraba. Bakari Sagna yayise Amahumbezi. Zimong yayise Izere. Ehemuke yayise Shyamba.
Susan Chin yayise Cyerekezo, Janvier Pastor yayise Ganza, Ruth Fisher yayise Inkomoko, Vivienne Rusla yayise Higa, Nyunzima Jean de Dieu yayise Tera Imbere. Alliance Umwizerwa yise umwana w'ingagi Mushumba Mwiza, uyu akaba yarabyawe n'iyitwa Igihembo mu muryango wa Hirwa. Leonard Nsengimana na Theogene Bimenyimana bise abana babyawe n'iyitwa Ishyaka hamwe n'iyikomokaho yitwa Akariza, Amazina, Amahitamo na Atete. Dr Gaspard Nzayisenga yayise Unguka, Dieudonné Gato yayise Rufatiro, Brenda Umutoni ayita Tsinda, Jean Marie Vianney Zirimwa Abagabo yayise Umutoni, Naume Mukabarisa yayise Kwihangana. Turashimye cyane kuba mukomeje gukurikira amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda. Mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu, reka tubwire ko muri abagaciro gakomeye cyane ko warakanze subscribe n'inkunga ikomeye cyane muduhereza. Ngiye nitwa The Fresh banafatanije na Omega Boy kugira ngo dukomeze tubategurire ibintu byiza nk'ibi. Murabeho.